Tá sé go deas nach chuil. Tiltte? Tá mé tá. Be mé míltead. Well, tású an goméid go de háhín sáin seo, go dtí go síl áfra leanana bhar an chuí. Brandly dad, ní leon socrí a dentá go héanagus Jason fós. Beidir nach bhainmid an seo I Ros na Rún, beidir go mugad ar ais go gáilíonn nó go blá clia. Blá clia? Susie bhfuil a crackáilte? Well, níl cinenne ar bid dentá an fós. Beidir go bhainmid an seo fós. Well, sé rud is seára go chuilegan am anan. Smaoinnig bhfuil ar muintear thar timpplaí an seo. Ach ní heastíon muim a bheith mar úlachart. Úlach beag a buil. Tá tacaigh de tastalbait agus tá mis an seagait. Déanana sé cíal nach neanan. Déanana na stocha. Déit me teachal ar an seo. Bheith an cís ní siar ar ein chuí. Teachal ar ach Susie. Freagro mi sé. No. Tá mar bhfuil tú. Jason. Tanya? Tarsteach? Hi. Susie. Sean vertellen dat de stof van B&B. Go ahead. Sí síslin, tá tééis a bota. Koffie is a butter. Walk to Firefax. Brenna store. Ní gád it je bhéimneach. Kif mein imliach. Kom op te dalgol de van keerli sicht reisje. Ní hí a bhein chéala. Wel de redens lí tot de fós postel ha. A Katrina, cén óir ghlacha tú leis, gur tosa an duine táhaim. De belch eisteach uit Lennas Points. Ha? Mas mission duine tá wit. An ní bach rún a be á cheeltsa den is semech. Ik heb toen naar die goeie houwelis. Kif an dat inis toch an fui, ha? Ik heb maar got tussle trust. Ní rá mé go gírí Róise a chosint. Róise. Wie de anim sé a gart an nulleg go maak kenne. Cé chart an nulleg? An cean nach sinnéad agé. Oh. Vince, ceart ar siúl agé. So, cad apa? An ceanse? No. An ceanse. It's coming as a bill, Jacob, okay? Rina, come on. Come on, Wayne, Rosa. You know, he's a whole bill or when you should let it. You can't say I'm good to go last joy, you know. Look, Rina, tá mis go seasta le sin agus Oscar cobig it happen to. Can you hear Martin? I just beches at dat je nog een goose uit Oscar lei hisse gaan lehe. Ja. Agus cean fan mo sé cear sin níana. Tás et a go má cin fá. So nach not in the Gardaí. Oh, Rina, for freak's sake, just eat that in a second. Hello? Oh, cecho Lars. An fitch bradach. Well, dála snéad, ní bheith Jerry rééis teachtarí rénos. Shaffoit, is dochter is ned. Dag si Jerry sin le bás all ag sinna bhfuil faoi. Ní rá sé choch siimplí sin, timpiiste bhí anna Katrina. Mas timpiiste bhí an. Cef an nach neach se de dangol is na Gardaí an lá. Níor le duna go bach an fón fi cosúas. Right, agus céir faoi Róise. Ceart fuha. Nach ceapan tú grán Colleen bocht gawa trí de dóhanna gan am. Ó méid tá cluistí amsa. Si sinnéad tá freigrach ní Róise. Ní bhecha sád. Cuimhníar an rud ar hála le hinnéad sa gás éidniú. Nadam David, nach digin tú cecho daíris tá sé sear fad. Ar tigam? Ní amadán mé. Nach chéan fá nach ceach mé chuig na Gardaí nuair thulma faoi. Seo, ní sé roiarnach. Ar a capán. Cap anú hains, chu gléir an de Gardaí in Vince. Oh yeah, agus Róise chur mhil, no feckin way. Tás a taculis rud a bhain sinnéad mar sin. Nílam. Agus sí Róise bhrú Jerry, agus sí Róise chúsafar. Si sinnéad a dog Jerry an sin le bás all, si tá cintach. Well, níl mise gulta chance. Go hára éis an égóir rin an cuairtear in éad an orí. Níl mise ná tosa, le tadarrá leis na Gardaí nó le duine a bé eile faoi seo. Bhfuil si sin solir? Sé sáir ghfuil Daniel a geirí Jason a chur an arnían. Bei jabba go muis. Níl san sin. Tá mar go tí go ddígras as bhéite de bósaite de chéile. Agus dá mar rud é nar ó Jason mar raire agatsa. Agus céan difriochtaí an sé sinna bheith. Na, níl mis go le níon go fóinach a réchaí, ha? Nach fáin le breach. Tá. A tá hói hí ag Daniel a rud í a hacra. Ceart a geiste na se, da?
Go socroch se cruniú baile sin na bhar huas, ha? Well, ní lena ní réit go bhí tú geirtín a bhlaithis a seai. Ja, nanim, déham. O, tas a réit na búra chumas a líad dhéanú? Cumhaicú sin tasa. A gaur gan nuas ar do watín bain, agus nín Daniel, agus iad an gróla heile, is tíon da fobsa. Caca bhel. Well, is cummal sa go déhílan tú. A tá mis sé golach chunead súl dhéar ar Daniel McLaughlin, agus ar a strípa sin da níneige. Rory, stop my farce on man me very mean. Okay, Mother Teresa. Faki me tronona huna, faki. Okay. Okay. Kun je sinna gimmert me chudelle den lá. Slán. So. Wel nach ionintach an tá me se le bheith isteach ag an obair. Brónar. Hannig rud igen a níos ar maidin. Well is líor gur tháinig agus an cumatart. In teachtartaí. Táda, seach go leir na garta chóirú. Shit. Mu sé stean. Tá agus ana warpath ceart teilpigad a cadéaspa. Ionintach. Beaggus chail isteach agus leis geal cínta chumró. Sorry, Rosa. That's all right. Well, tan 5 sin socéile an chlárán. Bhuiilis. Yeah, you know, bhí Laura's gúsat an format míart. Is féidir is bhecha teagscartí. Is fear go má, gur seach sin breanad mai gredan tú má. Ó, créid mú, ce fan nach gréideach. Ní táda le ceilte in na siúil. Come on, ysgol. Táda. Right, well, come is mocht. Ó sé, rinne ní méid armad, inniu tá sí sinna tíocht nach cha. Sinnéad. Agus, céim baint sa taige sin leta? Táda. Oh, so sa sinna tá gur isteachart. O dú garach dal cinnalí nerví seach mé agol ben chéile do boyfriend a tíochtaniuh? Oh, cid sí an na bocht. Éis sé gan tá caint. Ar laid níl táda be beir mar chun sísa. O dú gála sin a ragart? Beidir pobl ras nún? Rosa. Hello? Oh, Sinead. Hi, yeah. Oh, ítach. Yeah, but my sin gan númad. Okay, slán. Right, Oscar. Tá muid an seo. Hello, tá me gléis fin teachta le ligan agaí. Ó tá sé mí hena hin bhfuil? Okay, slán go fá. Shit. Hi, Rosa. Oh, tá brolog an má agus bhí mu cín sorsal mácha. Ó sin nach cuma, tá sé bhín seanis. Oh, Oscar. Oh, hello. Tá tú fáite go mór. Hi, Oscar. Aber hi na Rosa. Na tú bocht. Hey, what's gach leorhfuil? Yeah, tá bhís tá. Right. Kieran, bus a dír, brenna. Tá bhís ggéir le mu seo, okay? So, seo, ní mé bhád. Oscar, tá mé ceappa go sin an den napi ahrú. Oh, no, tá right in the miss, Asher.
What again to? Yeah. Sure, cynnyrt agus reit go pan teige tin. Tás it cáil go Lord. Pause. Hi, Irina. Nach is go dhéana hén comportach. Brenna, ní hasí me mé nach na Harns. Ó nach Estin. Wat je bag ín dúr nach éisi nach gappa? You know, Harint is achran an géad leíomh le do coiste teach se. Ní sem go se go bhna le Tá strúis se sponte sin choéis. Rina, ní leon gála seo. Níor se soch maid a gágus Jerry ágáil é básal. Cha tú gágus Roseanste sé go má. Brenna, bhéach Jerry hééis spás áil rénos. Ní ra tá déit in íana faoi. Oh, really? Ceap an necht in na Guardí mar sin? Wat sálig an brú a chuirh se sin a Roise. Smuoinnig tú ar sin a riomh. Ó, éisteach dain. Sinna íon íarne. An íne? Ní hécinn tu a get a chialann sa focail. Sin 10 úd an na neachtas ag na Guardí na níor tú gear go gurí bhéanart. Sin an fá. Rina, ní higann tú. Lean tú ar aithnas nar háil heada. Lig tú cead go Roise ceappa go bí héin an bacústais. Ó contí sa behead bhfuil. Ik mag het dat. Niet creatief. Tá cínte. Bhís go hálan. Well, tá mé é dhéanamh aríis go lua. In hanam déach, Trina. Dúirs nach mécht tú a dé nóid. Bích feid Edwins, le hell, just feid earth. Brenna, cá simmacht. Be mé caiint le ar bá. Slán. Hi, Vince. Rory, Brenna, nach féidir leis sin fánacht. Well, yes, dói go bhéite. Right, well. Ach Vince, beága mé an is na ríide. Meas tú cead a cheapach do choleacha as an Medical Council faoin scéal se lug. Okay, Rina, inis sé tá tú gáil ar fór. Ó bhfuil inis. Dochtúir líon ceag chunig í bása. Ba ceap go sé sin began ín th fór. Bhíon na le as, mar sé de heile. Tá sé cear go le Roise. No, Neil. Look, Rinna, catú chuim na gréir sinna smíine ar Oscar freisin. I take this nach chutí sin ach just I ggéar his a úsáid. Le í héin a chosint. Tá mas gáigh na Guardí rinne. Idirstute. Níor thug sé seanstom. Ceirt. Chalúas a hagus was arás as athlún. Tá mas gáigh na Guardí. Tá mas gáil scéal le in sin ó chús go deire.
No, kom om te delfin eigenlijk. Een bloody orgel shot, maar hij is talige. Ja, tas aan machine gaan. Ranne, tussen moet glider, is laat hij zo sorter. Vince, laat de hel van lo. Katrina nach wil gaan aan, karmo wagen met van een klaart. Ik heb dan jacht toe heen, je het zelf niet doen, hallo rollen. Oh ja, ik ben tussen een club. Ik los je die hier voor je, het maat als hadden. Niet een geval te gaan snit, ik kan er echt. Brana, niet mag ik hier een beetje doorfeest, zie je hem eens. Master. En een lagaas. Shit! Well, ask a broch, let Telman Louise. Dad! Kort is er gedienis. Wat kan van de kort toe glichern? Was ik geen zaken glicher gaan in het phone kost de ass op. Maar een damn, rinne met Jeremy der kort schuler margin. Sorry, store. Wanneer je lachen star om ze dad. Kim voor? Kiert dat horle? Toch gehoord in de fraas of snat dat Harley. O, het is nog een raasje getaagd niet om ze please. Het mag je later voor het kind. Vrouwen kop aan koffie. Het mag je te vlelen maar herkens en niet lachen maar, oké? Hey, niet wel één gouden schinerin, alright? Het komt voor Vince, kom emmert. Vek maar balhoester. Garne ze heren go grach een shake goed scholt, hè? Ik ben niet meer reinierders. We zijn smoren tienen. Go had ik het heen vakken ik. Maar wie geen die hart? A karnan voor metros ik geschoed. Session, maar wil je krochte liggen rijkelijk in zijn. Hè? Bernie, nou wil je ziel morgen je baanieke of die je de makkelijke kelen. Maak het dat toe, hè? Bernie wil zijn je. Bernie wil zijn, maar jij dit. Oh, maar ze is maar wie samsa. En geht la jag med solarischen grand drag via nacht. Slán a Wil ik nog een shake aan de heen gassentje? Het wel. Agus, die hebben tierenschach, een camera al pocketje. Agus, skraven die kostele Bernie niet nacht en ons laven nog ter goeie. Dan mis je raar laten is, goel ze fantekke, to wimse. Tas ik hier een gehoord een schwielis naar bompen in verder. Dus dan de kapjes hier verder, maar wie net je staat met je. Ah, gar een mile maar de weekje. Kruip zegt dat je aanjakken, dan moet je een goed opleiden mocht. Kom je kaart er maar af. Glas in de krukje wat windjes reddag niet verig. Ja, het komt nog verder. Zijn naam mooi hoort je uit kindje. Brenna, tak op legend dan. Vik je met bal. Slaan een weekje. Slaan. Pauline, hi. Hi, geen gehoord. Wel, krogig maar een Harlintje. Rint door die sorten aan met je. Hoe heb ik dat ook gemaakt? Dat is een size tabben nog wel. Toch. Wel, niet had de 40 lemme gaan jongens niet smoe. Wel. Stochen. Right. Roi me wem over heel. Pauline, dan dan je join met je in de morgen. Ga maar zeggen binnen wie wat je. Pauline! Niel, kijk wel toe. Dat broer goed met jenig. Kru mailer om sneffig. Ach, vek hem groot op goal door maar heen ons. Nog toch op een koffie in. Jolot, daar die dat je naams. Wees, Jeanette. Na Gordy! Aber gemaakt had toe. Goeie met je laat dad, ach niet eens wat je lang. Jesus, niet. Kijk toch zo laat. Kom je er heen as usual? Wel, niet ik over last roosje toshi. Ze is een kindje. Zal ik het moet gaan leren? Gliech ik haar geneed, agus stop ik haar leis een schaffout zo. Ja, wat zin maar eens in je laat. What a shit. Keert. Iver geneed, dat je in meer zo. Wel nou brand armsa. Ik heb wens je in een hibber. Bloody Katrina. Branna, Jane hier ook iver geneed lorg. Beetje cool ze Shanna dressbook naar de kind. Dad! Sja? Tja. Ken had ik dierig. Ai, take him. Let me aan ik jou Jen om het. Slaan. Branna Katrina, kan me schimmacht. Die tempester en moger en het heeft je de gale. Kes er tempest? Ah, nee, staan. Krum ik lekker de toerisch naar de westen verder. Slaan. Slaan. Oh, Jesus Christ. Ik had al in mijn glan haar voor een oorsa. Ik kreeg hem, gerouwd je de grondig had. Iver geneed de glan aan de phone. No chassen je naar heen. Hield u in de rieren, of hij het wel eens. Wil je hier get een big deal in de
Cá mé leabhar le Róise go práneach. Sin an big deal. Well, Vince, ceap nach líonn tú Róise a fón hain mas sinach é. Mar gur cháil sí ééis a ghearmán, sin an fá. Jesus, cé fá gatú a ladar a chuiriste I rudí nach mana leat. Jeez, níl dear le seo, tá mar á leat. Tá sé teachar a creidháil goil tas a géirí gal an gró le Bernie. Go háirí mar bheon feartna. Is le hí 7 fin géad, Angela. Is bí cinnte go bheith si a géirí bheith an máistear a choláthir. Tá mai cinnte go réite am a héins Bernie go bré le heile. Well, fút satá se. Is chéad a ceap an taigh fa seo. Ní bhain se leis. Chicken. Well, tá na sunraí ar fad ag Pauline ní Vernon. Is sé bheith sa bhaile díad a chain. Right so. Sémas so cahan, ha? Sorry go bad. Just Castellat. Fuyera. Tá neart clúiste ag an futsa. Man go dói gúid. Se. Ach, cho fada sa higama di chéile is solan go náirling go hanwa. Ceir deirfá. Oh, bí cad ar tú héin a hargent. Cén strí sé tartsa. Tada, seachas go bhéitan na gola dahiir seo. Tá siar lech a chalín. Tá mi ná ríre. Déit mu designer apron a oil chut. Dealah sé chut. A burlam sé sinna ag lartsa. As can tada eile a chatha. Hi. Brónar amach ar mes teachar é. Tut tá. Bhí Jason a Carolum glan na kitchen sinna méid. Well, Jason, nach trún fear nó aimsere. As tá ceag bheits na bhain tín ar a fósaisip? Berdams bhaid géimecht. A fanan seo sca heile. Ní félam, camidir gaile agus feic mar báilseh. Sláán is Jason. Té? Ní bheith, fágit sin duna me héanaid. Sa síos nómad. Tá sagad an rud a dúirs trú máidin, fut héin agus Jason bheith ar teach le chéile. Sinna hastíonn Swendad. Tuige me sin. Ach mátá tusa ar fáil 7 lá na seachtainna go Jason. Cén fágad gurach sé ceangail ar hain? Mar tá sé an ráileo. Tá inis, ach nuair a bheisib go muineáil í napí salcha agus múis glíine bh mé. Brenastóir, sé do rá a héna. Ach dáma mi se thusa. Iofan gealtanas ó Jason sola dagan na leanamh sin ar a síl seo. Agus ní rachan an cónaí leis go dtí sin. Á bhí treig. Díon pintom, scipaí má fear. Scipaí má fear. Nach feiceú na chodar amach á láth. Ruid, nach muide tá canta loch. Na bhéan tú cén ar á fút hain. Tá tart. Har an scríte go háidir nuise. Á bhaachú ní bitte tá fáilte. Tógum teach go bhach. Na bích déile á híine le heidir nach mú. Fuige sáte nó, má sí tada cosú na heir, ní líon teach únteach. Nach beannaí tar éis tí. Go dtí té tú héimis. Hála Angela. Gailú cogara tusa? Sin na ní leí a dhéhorta de bhríthe héin? Agus sinna go ddíide chu tá mé dionadam a túirt air go rá héin a chanú ceach rétainna na tá steif i mí dasal faoi ar a tíl. Deú tá coiste mé iste? Tím leoga? Má ná seaan sinna breanúm tá apur le déanana sa iste noch? Go bhí dír tú heiscí. Ali, hi. Vincent seo éis. Brenna curglíochar an colúil sa aontrú an teachtarach seo. Testí an ihar néadhain. Tá sé antábhachta. Gramát slán. Vince. Rianna, tá a fós. Tada, agus níl Director Inquiry sásta hefur samach a charad. Tá sí ex-directory. Íontach. Brianna Vince. Tá rud cinn. Hey, is tús cúsla seár fád, right? Yes. Dad, your bottom. Fair play with you, Fan númed Vince. Tá droch. Katrina,
Tá a ggóhan déantá sa don leniu. Na ceappa. Brenna tá rud ginn ufaach tar éis tarlú. Chnéad se bhí níos bes an práisteach seo. Bhí troch hin pist ar a mór písachan. Tá brónarm. Cór hin é de bhíon. Daniel, ní féids na mé seo dhéana ní smó. Tá ceiste? Bhí de an rud an thuna cheartaniu agus nuchar agus caiim a dhéanamh is le mé sé dhearnach. Pauline, tóga ré. Céir tá mí cheart. Chéile hort mí cheart.